Somos Bilovers. To je bilo dobro, zar ne? Da ekipa podijeli iskustvo sa turneje sa svima prijavljenima. Možda bi to bilo bolje napraviti samo s već izabranima kako bi... Ne, mislim da bi to bilo dobro za sve. Imaš pravo, imaš pravo! Naravno, Beto. Što kažeš, Milton? A? Što misliš? Da, naravno. Da pričaju sa svima ili sa izabranima? Ja bi pitao njih, da vidimo što misli ekipa. A koga to? Njihove prijavljene ili apsolutno sve? Tako Koje? Baš tako. Sve. Sve, u redu. Tako će svi sudjelovati. Sigurno imaju nedoumice. Ja žele nešto pitati. Dobro. Idemo svo troje. Možemo zajedno. Idemo na... Da. Odmah dolazim. Želim vam nešto donijeti, neki darak. Feijoadu. Ne. Složenak. Nešto drugo. Ne. Pusti samo. Dobre. Tamo ima sve za čišćenje. Ne, dobro, stani Beto, dosta je. Smiri se. Poslije ćemo jesti. Da, ajde. Miltone, kako napreduješ? Milton? Da, malo sam pospremao ovdje. A, kako si radišan. Ovdje je isto prljavo. Gle, taman Gregorio, moraš mi pomoći jer treba objaviti imena učenika koji su položili ispit iz pjevanja. Ja to jednostavno ne znam. Da mi pomogneš. Ti znaš da ne volim obavljati takav posao da ne mogu, ne znam, da se mene pita ne bi ostao ni onaj koji čisti studija. Ali zašto te ništa ne mogu tražiti? Reci Miltonu, koji je pospremao, koji je malo pričistio. Ovo je dio tvog posla, slušaj me Gregorio. Ali ne inzistiraj jer se nećemo složiti, Pablo. Sve ove godine se ne slažemo, prestane inzistirati. Ne radi se o slaganju. Mi smo na radnom mjestu i ovo je dio tvog posla, dakle molim te uzmi to. Pusti me, uzmi to. Ne mislim se uvlačiti dublje u ovo, ne mislim to raditi. Gregorio! Napravit ću to.